bayan dang amin pagrepengan dati agsagana. Agpaiso saan magatadan kitunguna pilit na nga inturel panawang pamilya na imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datap mula makaabroad usa rin nga sakripisyo isumbat arapaata manglaban kinaturapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na kamasakbayan sa ganaan na luanat pagarimayan ta pamilya na inapanawan ngem nagpanuray ken kuana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti na nagsamakedan tapno laeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met dangamin ket di nga diarapaagda natungpal amin sakripisyo isumpat arapaagda manglaban kinaturapay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na kamasakbayan sa kanaan na isu atakay nga anak ipategot sakripisyo da naganak kada kayo rang ay di ipatawid da tanuag sa lugar